Avele sa pati le tua le ne afiafi. Masalo le na amata tato sauninga. Manelo tula le ne afiafi. Le la tato pese babi. Se tulo no foa. Ba ya tato mai lo fa le tua se o mai fia matato fa me fia le tua. Ya ata mana ia le la ta mel pese ai patalo pese au. Ai amata ina ta sauninga. Ya patamilo. Halleluia. Ya via leo le tua le ne afia. Oli atu le nganga fa malo mal Faafetai lo su mai le ne afia. Ele ngalo ile tua oi. Ale ne afia. Au fene ngalo ya tato fafiloa ilo tato malo farongia. Su sunga I tato matua fa le nganga pa io le kalesia mai tato le afia nei. A fai foi lo su mai. Fata lo fatu sa fa Iesu. Awane ngalo le tua le afio in bene. Tato fa pe atu le ne afi. Afio mai o yang pa ia. Ta peno lo tangata sauni oi. O io lo tato malo farongia. Halleluia, halleluia Father. Halleluia Lord. Halleluia. Yeah.
nei. A paina sa ta pa ile tua. Ala au le tua le pio te mele nei. Kape atu le nei. Welcome Holy Spirit. Oya le tua te ma. Oya le tua le anu le tua le nganga paia. Le tasi la bala wa pio. Na oya ma to te mana umia. Bato wo mai le pia nei. O ma to roto o ma to tanga. Afio mai to to te ma to. Ese ma to batu na biina. Batu na tapoina. Ete pia sina le tanga. Eta pua ile nganga. Mama we ole ma to sa mi le pia. Atala ma to roto. Atala ma to tanga. Afio maia. Mama we anga le lai mai. Putui la pa na wa ngai mele le pia. Tumai le biina ila wa pia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Faafetai le tua le nei afiafi. Faafetai. O mai na fio pa le tua. O yo lo le lo. Le lo ya toi lo Ulufafo mo lo Ulufale. Tau me na Faafetai le tua o ya sai tai mai lo wona le nei afiafi. Hallelujah Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Faafetai no walofa. O mato pepese le lielo fa maoni ya te mato. O wania o mato loto na oela o mato watua. O na ya te mato le liafia. Mato te mato le miinga ma Faafetai ya te oe. Hallelujah, Jesus. Faafetai le tua le nefia. Iesu. Alaga lona Faafetai ya teia. Faafetai ya teia me uma. Me uma wa ya faya mo oi. Amaiso aiga te taso le nei kalesia. O fofuanga le takata la maia. Apena na le nei le tua. Na tele tu la faida te aso. Amaila na fia pa le tua. Na tele lo Ulufafo mo Ulufale. Lo ya Israelu na tele lo ya ole kama lo bai Faafetai le tu me uba ona family yanga lo na rofa le mapai mo ba to na fati aya tato abionga ele utali bai na ba le tu lo famba oni o ya titato Faafetai me uba Faafetai no nanga paia Faafetai le fasalo tonga ba ya teia Faafetai me uba au ana ngalo se tasi mapena nanga le le tu ya toi Faafetai ya teia hallelujah, Jesus. Faafetai tamai me uma la matama. Faafetai le ona marma losi. Faafetai foi lo balawina ma tama. Thank you, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Yeah. Saudat Faafetai lo watu wale ne fiafi. Siva bro lotoa to fapenana. Fasa loto ile tu wale ne fiafi. Team. Saudat to. To God
siva. I want to invite the siva. Team, hurry up. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Faafetai Tumai me uma wai whaia mo I mātou. O mawale nea wanoa mātou te siva whaafetai ia te oe lo mātou atua. Ia vi ia oi me uma lama tama mātou te whaia. Sauni Ulufale la nganga pa ia le atua ia te oe le nea whiawhi. Ulufale ona lotoa. Whanatagata atu ia te ia. Sauni te tana noa ia te ia. Loa wanoa le ne. Yona whai totoa Meleisea ia leo tele. Hallelujah, Jesus. Ulufale yona lotoa malevina. Hallelujah. Yona whai totoa Meleisea ia leo tele. So luga ia tau tau lo pa ia o lo mamalu malo sisi esi mai nei lava sisi atua o na oe namo le atua. Hallelujah. Soy
Hallelujah. Sitia lo leo. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Sauna te fane ne lo watua le le afia. For from you are only. Sauna te dua tantana roba lo watua le le afia. You deserve the glory. Olo wama no ne ne. Olo wama no taua ne ne. Have a conversation with your Lord. Have a talk with Him. Communicate with Him. Hallelujah, Jesus. Usuaise pese fau. Mete tana tana loa ya te ia. Hallelujah. Tumai ia oe. Matou te wha manuina lo suafa pa ia. Wa Iesu si atua e tu sama oe lo matou atua. O le atua e te tau ele vi inga. O le wha manu. Ma le wha ne tanga. Le atua oe na whai le langi ma le lalo langi. E ifa matou tutuli tuli vai e tau tau lau pa ia. O lau mamalu ma lau silisilese. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe. Hallelujah, Jesus. Ele tupu moni Iesu na oe aule pule tonu pule oe
e tama. Lo mato tapua i se tua. Na fausia ina le maro e tu mau e o le whamamau. Le maro o e Iesu Keriso. Le whapenana tamo mo e matau fetu le e Kerisiano e tau whapenana whatua tua e lau suafa. Pena iai le nea fiafi tama. Mato tau tino lau whamaoni. Mato tau tino lau le lei. Mananga malua o e lau mato watua. We whaunga ina e mato lau whanau. Mato te whape atu ia vi ia oe. Ia vi ia oe. Ia whamanuina lau suafa pa ia. E Tumai ia te oela vi inga e whamamau lava. Tulai mani lea fiafu. Na lau whanau le nea fiafi. E watu mo mato loto ato toa tama. Ina ia vi ia i oe lo mato watua. Ia whamanuina i lo suafa pa ia. Awa e tatau ia te oe le vi inga o le whamanu mo le whanetanga. Ia vi ia oe whamabau tama. Anga le lei mai to enga le mato sauninga le lie. Le au ngā lulua i nato umana whaianga ruenga le nei aso ina ia whamanuina i oe. Ma vi ia i oe lo mato watua. Angare lei mai oe lo mata watua e fo ia le vi inga ia te oe. Ono lo suafa Iesu. Amen. Tayo tulai mai pea. Tulai menei afiafi. Whao aule lau tapua inga. O le taime tato te talo mo mamanu reo rea tua. O le mamanu reo lea tua e le mwhenta tō tau fia. O mana ato whaina e tātou te talo le mamanu reo lea tua le iwa taia mani wana fiafi ma pia sa uninga te tasi. Ie i roa e o lea tua le tapi tau te tapua ie i o lea nganga. O le mamanu whea o lea tua e o lea nganga lea. E au tātou tā pena wha lea nganga. Tātou te lea tā pena wha le tino. Mai Faafetai whea lea tua o loo ia au maia se teimi umi tātou te tāpena ai. Heo i maro uma so se tangata e tātou te loa e o mamanu reo lea tua se mamanu e matau tia. E o fuafungia. Wa Afio mamanu reo lea tua e se mwena tutu. I rona matau tia. Rato e tāme lau le pese lea. Ia e sauni tātou te tātou mamanu reo lea tua. Lord, I'm hungry. Lord, I'm thirsty for your precious holy word. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty for your precious holy word. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm hungry
Io lau tauranga malau surua ne fiafi o sina fautala mun mua tatou taupu ne fiafi ka ko skai ma faia le fingalo le tu le fa malo sila mo melo tu se yone lom ta pelo sumatas lo foi pa fa se yo su fa la loatu Iesu le taiao awa e mai le faiva o Simona Peteru manisi so o Iesu la tule Iesu siria Peteru e a mai le faiva le po la stalla mai le po yen hi o faiva e me Peteru Iesu wow inna le masei le masei na maua Ameleo Iesu ya Peteru tu atu va ale loto ya tu atu va ale loto Fetalai lo me Iesu ya Peteru tano la fo le penga le tu matau ole mele ke manga e ka waku yaki o Peteru masangi vai le o tiperia ia pot vai fo le o kalaya e masani le ya Peteru wow ole vai le sa fai ma fa mo yanga ya Peteru bro nai e masangi le ala Peteru me ma wele ala titi ia Afio lolo ia la po e masani ya Peteru a tela no tupu ya Peteru na vatu Iesu e la felo penga le tu matau ai le tai tonu Peteru e sei ai le tura pitore fetala me Iesu Yene me mana yana saulitala fa mai. Mai be Iesu ona lau fetalainga. Ona lau fetalainga Iesu le ala foi do penga. La ile loto Peteru le sei. Ai sei ala ngai mal malama le ya vai le. Skala malama mai kako ni fiafi. Gele le ya, gele kama ai. Samoan le vai ma fosia ka ua ya kunka kuska na ka ko faya fingal le ko la la me fe mai le ko ka ko fai ka fa ko fai ai fai ma le uska e ke me de la vel façon ko kala ya kia Aku fikai dali ocupe uma mau ave se ko. Vanga o beta se kupe fainga kaya ya kia o. Se sama. Aku fikai de ku wa va ku se finge de le mo. E ka ngo ya fai mau se wa fai mau me. E sa la nga usika ile ku. Amo le usika so ile ku. Ya o kele ku ku mangai. Le man ka ku fa ko fa. Aku usika ya ma fai finga no le ku. Aku kura imeni fiafi nga mier ka ko sky ia ka ko fire finga lo le ko famu ya le ko la fo ni fiafi I know
rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe, I believe. I know he rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Soy fualo paola. Soy fualo paola. Soy fualo paola. Soy fualo paola. Ia whalolo mai lo ao tato taulanga ni fiafi. Le tuai o taulanga masua ia la whanau ni fiafi le tua. Mato wo fuinatu malolo te tasi menanga tasi. Mato tu sta ila va tu sa malawa fionga le tua. Lo tale famulungi ia la whanau ni fiafi. Pambia umo mato fo yatu o le tua. Mato te fo e maleloto. Pale mato te ton e te famulungi ia mato loto ni fiafi. Ia famulungi mai o tamal ni fiafi. I umea umo fo yatu so vi inga ni fiafi. Ona Iesu. Amen. Ia fatalo fatule. Mato sel group ne fiafi. Swa faman malo Iesu Keriso ia fakalo fakwel ka ko mafkang ia fiafi. Ia ngaka ko maku falenganga me se fo io. So ina mafia nong nango. To ia le kalesia ia fatalo fatu swa faman malo Iesu Keriso. Ia le mato sel group e luani pese faitanga. Ua ta pena ele mato sa group ne fiafi. Ia ole siva sa mo ole siva sa mo ia ole au kula va le siva lea. Ia ngai fa kuanga lava mo ala mo fa nga werka ko ngalwenga. Ia man mako peselonga lua. Ia mo fa mo yanga. Kere yo fa mang yang asia mako e kale sir nge fiafi. Si mako sia grupo nge fiafi. Ka ia ile ifo i si fo le fa nga wo si mako sia grupo. Fa mang wi ile ku. Ai fi fa mang wi ile ko ya ke sa mako sia grupo. Ya usi lau. Fa mang ile ku lau. Si nge fiafi so fo Iesu. Men.
tanga. Whaamau, o lea tuala, mai whaamanga la tanga. Sana talk about teine, teine, fo'i mai I le whaala tanga. Whaamau, o lea tuala, mai whaamanga la tanga. Sana.
defeated, he is our victory. Bless me, God, not just for me, but so everyone around me can have everything they need. Let all these folks that's with me, God, have everything they need. Let all these folks that's with me, God, have everything they need. Come on. Woo! To God be the glory. Let's all stand. Let's all stand. Oi, sorry. Wala la tasima ila. Le titana le tia ulmele tui. Sumai famule mole tui ma. Ya mana yo walo vanu ma. Nga te loele i welcome alo ia lau sungal tina ia me se foi il fanau tono le tato kalesia o te Faafetai le tua ona wa fai foi ona mo le avanoa fai ele fai ungal tina ia tui mana yo nalo o le a commit mai le ia matato ngalulu foi e na ele nei taimi ele tui ya e fai au masui o fai fi au matoi ina ya male pai e foi le kalesia ma to te fa pea toi ma to te fia lava ile atua ya ona o fai le se fai unga foi te oltina ya manai o walo da tato nganu lue ya ma tu mai foi o tu tau au tato tu fatasi ele kalesia o tau ele you are most welcome. Maile Mike. Ja, ik zou nog hangen. Matu Ulufale. Paia ya pastor. Sepiliano Paulo. E Fatu ya soe. Fia fai a elo loto le vaenga le fiafi. Una o se mea o tele ima fo wina. Au se mea o fai ele tua moa. Sa o fa pe ai wo umar taimi o whanau i o mātou malava lea. Ai Faafetai le nganga le manatu mai. Tai lau sunga le whawhia ngainga. Me se le whatua i a soe. Faafetai fo le pai o le kalesia. Ona e atono stai mua leo o tula i atua i lumanei. Ia o tangata marona kasino manga, tangata foi marona ainga. Ia o lo wingoa o tuitapu la le tangomoa, tawinaola, ma ili sa tapuala, falatai, sa lavan. Ia e Faafetai loto na wa maua statu feilo inga. O te manatua le launga le tamai le tasi aso. Au noa ma le whatonunga le atua. E whaifua le mea i te whaia. Pei o sau Molimau nei vaenga le aso ona. No taunu mai nei luafe sulua o tele i whaolaina. No mafuta le ia pasta leota. Manoma. Manukau. Ia peo inano u whaolaina mai ai. Ai o te talo o whaolai no lo tangata na whaitai mesi. Ile tangata ino ia lelei, pasta lelei, malona wharitua. Ia ale loto e esele me no fuai, e esele me whaolai na mai ai. Ai Faafetai la taita inga le ali. Ona mo whaina tatou whilo ai. Ona sa matou no foi ile i talani o le White Cross. Ai matou lotu i tai manrasko. O leo te whasa o ai whetalainga mani upo tuspa ia ale au noa mal whatanunga ale atua. Ele umi. Ona o tai o sa iaila uso. Pe o ia lena reina matou lotu i manrasko. E whaise au ia fiteli ma whatui anu. Mana ia matou mawhtanga. Matou fo tangata na whawaina lotu. Lua afi dos fulu.
taimi o le whamai. O le winga o lau tala mātou te nofo o tau wai mātou lotu tai o. Mātou mai ale I o mātou siti ai o tara mātou lotu ai Manrasko. Na mātou whamawai tau sangan te nei o nao fuafua ia mātou ngā ruenga. Ia malwhanau fo. Mātou nofo lea mausina tolu pe wha masina. Sa mātou anga poni lea tua. Mai ese mea mātou loto iai. Ai te lor fasino manga lea lea li I mātou te fo I mai I. Faafetai foi lai ni mātua whalea nganga o no le talia fia māloa ia o au man whanau. Ia whamanuia lea tua lau sunga pasta. Faafetai foi I le tina. Ai mai se pa ia o mafutanga tina le nau ma le fia foi I whawheloa inga o lo nei tangata. Le ngata lea le pa ia le Meleisea. Whaiwhi au langolango to ina te akono mo lātou whatua. Faafetai le worship team. Fia ia lo loto ona ia ala mai ele whaau unga I te mi uma lava. Whamanuia le ali I o tau siufonga mai se o tau mea whaiwhaeli. Ia faafetai fo I le youth mai se le aonga sa tatou mafutanga I o te loa la whaiwhaipea mo tatou. Te lo taimi ia whamalulu fo ona le awai o longtua ona onisi o tofi matiute. Ia pe wale lava la malosi le awe mai le tai au. Ia e faafetai lava o lo sa vali mai pelo nei tangata vai ali fia o si tatou I Meleisea. Ia tai fo I manuianga le tua. Ia uma le whanau. Ia ngā ruenga wafua ina. Mai se le ola ma le malosi. Ia tauia ina ia manuia toenga o toa le Iesu mai se le upu fola le tua. Ia whau unga lana au na mai se fola na whamalolonga ma le whatua. Ia tofi matiu te neva Iesu la whianga iai ia whamanuia le ali ia tatou uma. Lona lava suafa man malo. Amen. Ia, faafetai lava. Tui mo le saunoanga matango fia, whamanuia le atua I te oe ma le whanau. Ia o le li foi na o vanu ia o whale la tai foi le si ona pito. E loa pe tau atu le tau a inga. Ia vi ia le li. Ia tatu tula I mene fia fi sauni lo lotoi. Mo le upo le atua. Ta pena foi o e talia le upo le atua. O tatu le ne fia fi Halleluiah Jesus. Si o lima le atua le ne fia fi. Ia ma e vivi ia tu ia te ia. Ia ono mea uma wa ia whaia lona matango fie ma lona mata I sau. Halleluiah Jesus. O lau te talo ia aula. I bless you Jesus. Mai loa nganga pa ia. O lo une nganga. Pa I mai mawa I lo faol tanga. E se mea a fai ngata. O leo lai le nei o langa. Jesus, hallelujah. Ta fia ma fu ta pea ma oe I leo lai favava. O leo famalosi tawale nei o lana. Ta fia ma fu ta pea ma oe Ia so maolo nei ola. Tele taimi o whaingata. O te tau ma whai pea. O le umi o lo nei ola. Te mori mau I loa lofa. Si ai umi mai le tua mai. Vivi atu ia te ia I upo le nei pese. Hallelujah Lord. Alo si mai o aga. Thank you, Father. Bless you, Jesus. So high, live
pea maoe, ia so maolo nei ola. Tele taimi o whainata, o te tau mawhai pea. Ole umi o lau nei ola, te moni mau I loa loa. Ole ao whamanosi, tau ole nei ola na, tawhia mafuta pea maoe, ia so maolo nei ola. Tele taimi o whainata, o te tau mawhai pea. Ole umi o lau nei ola, te moni mau I loa loa. Molimau, Molimau, Molimau. Ole umi o lau nei ola, te moni mau I loa loa. Loa loa Fatu. Molimau, oh te Molimau. Molimau. Ole umi o lau nei ola, te moni mau I loa loa. Molimau, Molimau mau. Molimau, oh te Molimau. Molimau. Ole umi o lau nei ola, te moni mau I loa loa. Ole ao whamanosi, tau ole nei ola na, tawhia mafuta pea maoe, ia so maolo nei ola. Tele taimi o whainata, o te tau mawhai pea. Ole umi o lau nei ola, te moni mau I loa loa. Te moni mau I loa loa. Bless you, Lord, and thank you, Jesus. Let your Holy Spirit help me to share your word. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord, amen and amen. Leo pulele atua mo tātou ne ne fiafi e me se foi la tau o lo. Whaafafonga mai le nei pō. I lunga o te pena te whailangi, whaatalofa tu le sofa manu malo Iesu Keriso. Leo pulele atua mo I tātou. Whautaraina whapea. Whatever you feed will grow. Whatever you starve will die. Tuange ale whaupunga le lunga le screen whamole mole. Whatever you feed will grow, and whatever you starve will die. A Samoa, o le mea so se mea e te whawhangaina o le a tupu. So se mea e te wha moleina pe le whawhangaina. Ia o le a oti. So whatever you feed will grow, and whatever you starve will die. I have been thinking about reasons and why some people struggle in life and they give up, and some people behave like they are not Christians. Some people have been around for a very long time, but they still don't look like Christians. If you feed your life with the things of the Holy Spirit, you will grow spiritually. If you starve your spiritual life, you will die spiritually. If you feed your life with a sinful nature, sin will control your life.
A fonga la tau le tala tu spa ia e lo mai valu fai upo e lima o le amatanga le lesi vaenga mua le fai upu. But my those who are dominated by the sinful nature think about the sinful things. So se mea lava laeng e dominatinga lo wolanga o le mea foi la nga e whapena o no malifa i eila walu. A whaila o mea le tino nei nga ke dominatinga oe o le a e whapena foi o na e wholinga mai mea le tino. Now in verse 6, vaenga mua le whai upulu na wha mai, letting your sinful nature control your mind will lead to death. O lo no inga o lo whaatanga ina, o le mafau fau o le anga sala, po le mafau fau le whao le ina. E nate pulea lo mafau fau, e I ula vai loti. As you have noticed that there are many people that grew up in the church and then they went off the church and they are now living hostile lifestyles to God. Let's have a look at verse 7, Fatu, the New Living Translation. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws and it will never. And it never will. The mind that is set on the flesh is hostile to God. Whafonga mai. Kusa pe ke kersiango. Ai fa pe o lo mafau faule yai nga o mea la vale lalolangi. Fa mai lo tala tu spaia o oe ngai ke e le atua. So the mind, or let's translation, the mind of the flesh with its sinful pursuits, it's hostile to God. O longo winga o le mafau fau o le tino. E wha pe na o na nau I mea le lalolangi, e muli I mea le lalolangi. O le te le le atua. Me hoi le ke wa aia I kangakai, e lolotu they go to church in the morning and the evening. I ke vai la ku langa e ise ai ko nga ngaka. Vai upevalu. Those who are still under the control of their sinful nature can never please God. O tangata uma e whapena ona control ele mafau fau o le anga sala po le o langa tuai o le tangata. E le tai mawhai ona e whaafia I le atua. O le kele laukanga, e o le loku. They are committed to church. They are part of the church. But their minds are controlled by their sinful nature. Ole woni foi le mo tato umalava va fonga mai. If you starve your sinful nature will die. If you starve it. O longa winga ka kaunga awangi I koe whawhanga inga leo langa angasala. A e le toi whawhanga ina. E alua oti lo o langa angasala ai tu lai mai lo o langa fa manuia ina lo o langa fa olaina. Feeding the sinful nature will grow your desire to sin. A fonle mai te tilo le upula tu silunga I o. Feeding your sinful nature will grow your desire to sin. If you feed your sexual lust, then your sexual lust will drive you to sexual temptations. Faafetai feed nga mea o long makamaka I mele te tauna e matamata. O le kaimi ngai with just a touch of a button,
the whole world of sexual immorality is exposed to you. The more you watch those kind of things, that is feeding your sexual lust. Waila wo ko on Facebook, e si me e maulo kiliki ko maka o kia me la o mai. Alo ma fa dis ke me. Ko maka kasia, ya ko e omi. Ya ko sau. Ya ko maka kasia ko e omi, ko sau. Ya maka lola ia le ko e selo mal mele lo ma fa. Wa entertaining alo le mele. Yeah, and the more you feed it, the more you thrive. You will be driven to do that. If you feed the lust of the eyes will grow and lead you to greed. And meangi o maka e whari rau nei pati e wange o maka. E ko angala e whawhanga ia mea fo ie manao ie o mata. The more ke whawhanga i ngai o maka, the more e drive ai o e whaileanga sala. Ai awha pe vai o kulo maka ngi mele kaunga vai mo ingi no maka. Karamata ka shiri amarara sana e kalolo. If you feed the lust of the flesh, the pleasure of the world will grow in your life. So se mea lava e ke ko anga e whawhanga o le mea whaanga e malosi maola lava. Mo mole yone e lua o lona whai upasuma lona whai tau malal wha Samoa. A whanga o tō tala tu spaia. If you feed the pride of life, pride will control your life. A wā mea malavo i laulangi, o tu nau o tino, ma tu nau o mata, ma le wha lio le neo langa, ile mai tamaia, e mai laulangi. Yeah, but let's have a look at the English translation. For the world offers only craving for physical pleasure. The world only offers craving for physical pleasure. Craving for everything we see, the pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. O le mea la leo le craving o mea fo i alo whaalongo mea lai nau i eilo loto. Cravings of the flesh is lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Awhanga mai, if you feed your spirit with all of this, you will die spiritual. Not only die spiritually, but will always lead to physical death. O le kele ala isi kanga wapea, ia o le oti whaalitino lea, le oti whaaleanganga, o le kangaka e oki whaaleanganga e alua lua iwa ngoki le kingo. E ia ala kaimi. So se mea la ka ke whawhanga inga e kako o langa, o le mea nga e kupu. A e whawhanga inga lo o langa whaaleanganga, e kupu ala o langa whaaleanganga. Ai whawhanga inga lo o langa le kingo, ia e kupu fo ia lo o langa le kingo. Amen? Whaka i kai langa e le ai se aso, le ingu le ai e le aso e kasi. And see what happens in the evening. Yeah. Amen? E o kula fefi o makwa e molea. Lua kolu aso o makwa e molea. Imagine la fa pe ke kango e tweet fa pe ngale anga sala. E umale so mo o makwa molea anga sala. O umale so longo lua makwa pe anga sala. E umale so longo kolu makwa e folinga ya Iesu. Awang ke fakia ke oi.
E ke le iloa fai po le ala ko inga kala e fai isi kanga wa e fiu e fai hai. Ai ke longa e kasi me wa uloanga le ke fai ka urku sipa ia. E ala nga fa pe nga le fa vai o isi kanga ka. Ma le malolosi e ko ke longa ko. Most people are now looking for feeling nice. A te vai te oe. A faina maliu Iesu lunga le sa tauro ono le mama fa nga sala kanga. O la fa fenga feel nice ka ko e ka kaunga fa polonga o ka ko langa le kingo ngei. Inga ia oki kingo. A ele fa polonga ele oki. A wala le oki le kingo langa kele o fa polonga ngai fa fanga le kingo le fa ngale nganga. Me ngai pe e lo langa fa le nganga. O le sia kanga lai pula mai ya va pe o lai o lai le lo le vang oki. How do people feed their sinful nature? How do people feed their sinful nature? Now, Apostle Paul explains, if you feed your sinful nature, this is what you see. So se kangaka la langa ke fafanga inga longo langa fa king o le mele ke kilo yai. Afanga mai. Ele e ke fiwe ke lafi. E lo le leia la umea la fafanga. Ma e lo le leia le mele ke fafanga. E lo le mea fa fonga la ko kala pa ia. Kala tia lima fa e posuriva lusu tasiva mole la ma. O i loa tino fo inga luenga le tino o mea whape nei o le whaitaanga, o le amioleanga, o le mataitu, o le ifo i tupua, o le whaitonga fiti whaataula itu, o le wheitangai, o le whemisai, o le losi vale, o le lotoa, o le whinau vale, o le whewaiwai inga, o maasenga, o le mataua, o le onanga, o le poula, ma mea whape nā, o te moa ita o atu nei a te outou, pe ona o whai atu ana mua, o e whaia mea whape nā, e le whai le malo le atua mo latou tofi. So se kangaka la o langa ke fafanga inga longa sinful nature. This is what you see in their lives. O mea ia ke loa ai le kangaka o lo fafanga longa sinful nature. E le o fafanga longa o langa fa le nganga a lo fafanga longa sinful nature. This is what we see, sexual immorality. La lesimena is impurity, lustful pleasure, idolatry. Na va fonga mai o le upule la idolatry. E monge le isa ukupua ngai ke ifo iai. A le upule la idolatry, it means wa e ave sele tua sa te tau na Afio i le no fonga mau lunga I lo wolanga. A we tu ye se simea I lo wolanga, ma fa mo se simea lo wolanga. A ole atua sa te tau na Afio le mea le te tau na Afio ile atua. Me langa le ke vai isi kanga ka ele kea ele kea I mafukanga ele kea I le loku ele kea I longo langa fa le nganga ele kea ia fa ola inga se kanga ka ia keia ele o kea pa pe nganga manguia le kale sia le atua mai kanga ka kongo fa kanga ele kea ia pa wale me nga li mai mo ko li aku li mai li aku le ai ma se o afia I lo wolanga. You were saved and called to make your impact. You don't just get saved for the sake of being saved. Hallelujah lo. Yo le si menga sa we fafanga lo kingo sorcery ole. Yo ke fa sa mo le sorcery ole ai soso. Wa la kalaka yai. Hostility. Afanga mai. Awange fa pe pelo inga oe. So se kangaka e loko keke. O ngai ke fafanga lo langa I le kingo. Me ngai lenga e loko keke. E keke e lo kamama lo kinga. E keke e kai o le kale sia. E keke e le fai fe au. Ala ngai keke. La nga wa e mo le kingo le me ngai ke fafanga inga. Ele o la ubi se kangaka e o keke. Quarreling. Mo kawe misanga, mo misa. E va fonga le kalesia, o te tono le kalesia le sino fonga e pese malai fusu isi kangaka.
So se kanga kala mai fuifusu anga kongo le kalesia, wa ulo le lei ale menga ke fanga, nga le kingo anga ke fanga, menga lenga kawa misa. Amen. Ki nganga ela koe ola ke ku ku le vai maku ole skanga mai la vea ku le makawa ko ri malingu ko le se ke alwa ile mo so ke e lo le lei ale menga ke fanga, o lo kingo. Menga lenga e ola le ke ya fatalo foi la nepa vai nepa o kele ko kulo vai makua. Jealousy. Jealousy, I make it jealous I for. Amen. Wole mo so of mangaia, I may wele ko angai o ke alu ke fainga luanga so of mangaia. I make it jealous for oil of olisi. Wole mo ang yo se vai muri umi, ia ko anga de fainga luanga o ke jealous for oil se vai muri umi po kau kalinga lis. So se kanga kai ola jealous. E lo le leia le menga ke fanga. Talo foi da nebe vai nebe o ke le jealous ya Yahweh. Outburst of anger. Afonga mai la. Ole outburst of anger le taul tu spaia. Ole me fo ile ole ita ile se mafuanga. Fa longo le le mai. Langa iai le ika ka kau o e ika iai le mafuanga i ka kau onga. Ya le la watu fa te tenga. Mata le ase tau mafa fa pe ana fa pe o le usau Iesu tonu le fa sa le fa to fa taunga nga sau Iesu u lau e ka hakko uma lau ka asu lunga lau. Maka le nga ko inga ika. Se ika le pe se ika le ang. Ha? Asa me wi ka le ale ka asu lunga me. Le winga langa la fa metalanga le fa yatu. E ai leita, e lona mafu anga tatau. Ya wa ka pe Ulufale la fa ngau. I also lo wika. I have to. It's a must. Because I cannot spare the rod. You spare the rod, you spoil the child. O le ika la le ka umar kusupaia. O le ika le ima se mea le inga e iko fua. O le ika nga ika o pe ko mai le fo o pe ko pusi nga e saulo le malo ika mo le ima se mafu anga ke fali e fua son ka asu fua lau e le ima se mafu anga e le mafu anga ka asu Iesu lau le falsa ai le isa mafu anga o le menga ika ko a inga le e sa e ika falsa awala nga ika falsa wa mo le vai aso fa fanga lo kingo yo wa la punta wa e kingo le lei fa fanga ngoro kingo e mole le nganga selfish ambition kanga ka lona moi mitinga ile se winga dissension fe misai division fe vavai envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Afonga fai upuna fe. Ele ai se si o tangata ia e mau sona vano ile ola e fa vavau. Nge ke la wa fa mai wa e fa ola inga ai ke ola fa pea. Ole upur kuspa ia ele ai se avano se tangata fa pea ile ola e fa vavau. So you will understand that if you feed the desires of your sinful nature, the result is absolutely chaotic. Those who are still under the control of their sinful nature can never please God. If you live by the sinful nature that urges you to do, you will die. O mea life apenga o nga fa malosi mai lo loko mea le lalo langi ma mea le kingo e kia le fai. E ke oki ai. What we must do, starve your sinful nature. And you will finally kill the sinful nature.
Stop feeding your sinful nature and you will stop sinning. In the name of Jesus, I rebuke you. Feed your life with the things of the Spirit and you will grow spiritually. Roma valfa upalua iafa molimole. Awal tula fono le nganga ole ola we ya kewiso Yesu tu sa no mailea ya tia na tula fono le sala mleot. And because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. And because you belong to God, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin. So every Christian, the Spirit of God who raised Jesus from the dead also live inside you. So Afio le tua tonu ya itato. The same Spirit nga raising Iesu mailioti. He will also give life to our mortal bodies by the same Spirit. 5b, those who are controlled by the Spirit think about the things that please the Spirit. O ila tau o e pulea ele nganga pa yo le tua ke mafa fawa o me le nganga. By upeono p, but letting the Spirit control your mind leads to life and death. Yeah, how do you feed your mind with the things of the Spirit? Number one, the Bible. Bible. Pick up your Bible. Put your Bible like this. The Bible. I've been a Christian now for many years, since I came my life to the Lord in 1982. I ngala nga pe ngilo wolanga. Ele fafanga le nganga. Wakailoa ole alu fa pe olo wa langa le ke fa we are the reason why na le yelo wolanga le kelo it's came because ele le fafanga the Spirit. Since when I started to systematically read the Word of God every day, I've actually noticed the difference. I'm getting drawn to the things of the Holy Spirit. So pick up the Bible, please. Amen. Some people are willing to buy the $3,000 mobile phone, the latest iPhone. Yeah. But the Bible you are reading is a found Bible. You found that Bible. You never want to invest money into something that feeds your spirit. So how do you feed your spirit? By reading the Word of God every single day. Asa uma, fai kawa ilau kuspaia. Afonga mai fai amu ko inga. Fai amu to ina, ele aise exception although you need to read the Bible every day. Yeah? Every day. There's no exception. You have to read the Bible. You cannot go without the Word of God. Read the Bible. Everybody in the church, read your Bible. That's how you feed your spirit. That's how you feed your spiritual nature.
Commit to it. For me, I systematically go through the Bible. I've done the New Testament. I've gone back to restart on the Old Testament. Right now, I'm almost done with Numbers. The book of Leviticus talks about be holy because God is holy. Ai vai meo le tula fono fai le kua kula fongo le Mose fai ai Joshua o ia fai Arona o le mele kaunga fai o le mele asau kaka ia sau fai keke le kua, meaning that God was saying to Moses, tell Aaron, nobody is to come before me with sins. You have to cleanse yourself. Always and I'm thinking, oka wakaku o mai le lo Fatu no le atua. O mai le mafo fau le loku. Ya, o si va kanga mai makwai le ke ava pela ko le o yele mamalu le ku le menei. Afa mai le kalesia. O si tanga te pai le lotu a o si sa vanga ka fa o. And you have no idea that God is supposed to be honored and respected. Lord. Number 2, commit your life to prayer. Commit your life to prayer. I have no authority whatsoever to tell you guys to pray if I don't pray. No, I'm telling you to pray because I do pray. I cannot remember any morning I missed. Every morning I put the alarm clock on. 5 o'clock or 5:30, depending. I set the alarm clock. When the alarm goes on, I will get up and drag myself into my prayer closet. Alesi le mea o te mafo fai ai. Mai le nganga o le atu o le siaso. Fai fa le leo lava. Selu le lo ulu. Ia ona e sauna ia le te ta. Oe ke ku e fai lunga e sau fa pe nga ke kakalo mai. E le te tauna e sau fa pe nga. Anu mafuka ma le atu e pa ia. E fa fe fenga e sau le fai fa le leo lava. Commit to your prayer life. And number 3, surround yourself with godly people. Awa o kama se ngai ke ko anga ke alu ai. O kamalanga ngai fa nga o imele manga ia. O la ko kala e fai, o la ko choke e fai, o la ko mela e fai, kanga kaleanga. O la ko langa ngai fa nga lo nganga o le mela ngai le ngai fo ringa mai fa penga. Patalo fa la nepa ma bai nepa. O ke le ko alu le mela o ngai le sia baenga. Number 4, attend cell groups. Simpoa. Ang cell groups la e vai oto a lua pe tolu tangata e mafuta fatasi fa maia e iai fatasi maia. O lono winga o tatu cell groups a kako ofo cell groups. Fa mole tai cell groups fa taungi le maka upu. A wo foi ke la ku cell group e la ko foi la são famados. La foi são famados. Ya famados si ma ko alo sungal tai la wasa o leva ngai ngofongofo ai le kapenga le ringi mea. Honestly, as a leader, you cannot fluke people. You need to devote yourself to studies. Hallelujah, Lord. Number 5, commit to church. Lango ile corporate anointing. Ao ifo ele o fatonu ina ile fai fe au matangata e tutulunga pule la e o le tangata mai Iesu o e fai no mala maso mai ia o toa o atu fo ia ila to e na ia usita e me la fa mai ile ku. I told you I grew up in the Catholic Church, and we didn't have the luxury of Bibles. We did not read Bibles. E se singa sa look pop. O ma uma tina le ma ko winga malu ele a kaimi aso ia le fe no ke minge la wa
After the Vatican II, whakaawhai kau kuspa ia, patu kaimi mako olam. Ngā soi fuola au sangato a tina. Sa whai kau e mako ia so ia ling kuspa ia. Wala mai lotu pope. Wa ulonga la, e ke le yo mer kuspa ia o ke le mala mala mai. So I made a decision to go to Bible college for 4 years. I spent a lot of money paying to go to learn the Bible. Awawa uloa, e le aise si mea piko silinga value i le o langa le nei, na ilo le upo le atua, amen? E le ai ma se mea o ngi mea ko ke pisia i le lololangi e koia o ngā le upo le atua e tau le langi, amen? Keep forgiving others. Po ai lava tangata lae, e le anga mai mawhaina, forgive them. If they don't understand, it doesn't matter. Just release your forgiveness. Get rid of your bitterness. Love others. Respect leaders. Submit to your leaders. Maleango ango isi mea ele, isi kai mikau ke kalangoa ia. O mea ngai whawhanga iu kako o langa whaleanganga. Live your life according to the leading of the Holy Spirit. I said I'm now sitting on the book of Numbers. And I'm enjoying. This is another portion I came across. Ele numera iva fai uposulima lusumal tolu. A whanga lao tolu lela fai tau atu. Angai maangai e ole mele fa umaile la ungale. Nipo. O le ason Fatu ina ile malumalu. Wa ofitia le malumalu ele au. O le Faafetai fai lea ua iai le tula fono. O le afiafi fo isai lunga o le malumalu. O le mea ua tino mai pese i o le afi. O le tae au. Ta wha apea lava pea. O le au na ufiti ai ina o au. Ma le mea ua tino mai pese i o le afi ina o pou. As itia fo i le au ai lunga o le Faafetai fai. E munmuriane o na o lea o le malanga al whanaunga Israelu. O le mea fo i nofo ai le au. O le mea lava le tō la wapi el whanaunga Israelu. O le afionga lava le lii. Na o malanga el whanaunga Israelu. O le afionga fo i le lii. O la tō la wapi ai. O aso uma ua nofo ai le au i lunga o le malumalu. O la tono nofo pea i lo la tō ngā la wapi. A tele aso o iai pea le au i lunga o le malumalu. O na tausia i lea e whanaunga Israelu le sauninga le li. Wala to le o malanga lava. Na whapea foi ai titi nai po ua iai le au i lunga o le malumalu. O le afionga lava le li. Wala to tola wapi ai. O le afionga foi le li. Wala to o malanga ai. Na whapea foi. A o iai le au. Te manga iai mele ka ua mai. Mai e au le afionga. O mele pai e Israelu. Mai a sau le au o le angang pa ia kuso le akanga le angang pa ia. So when the cloud descended upon them, they stopped. But when the cloud is lifted and moved, they also move. Amen? And then for my little to speak for Polusuma tolu for my, they came and they traveled according to the Lord's command. They did whatever the Lord told Moses to do. So o le mea lana whai e tangata, e nofo lo le ao, ia ngofo fo ilalo mal tangata. Sifi lo le ao, when the clouds is lifted and moved, then the people will move. And when the clouds stop, they stop. The Bible says, they travel and camp under the instructions of the Lord. So si tangata lava na te whawhangaina lona nganga i le upone atua. He will always look for the direction of the Holy Spirit. When the cloud is rested on them, they stop. Alela fe mai, if stop for a month, they stop for a month. If the clouds stop for 24 hours, they stop for 24 hours. Ole kai mea e mingoi ei le ao, e mingoi e makangaka. Lo ngā ngofo le ao, ia set up la ko fale ie, ngofo e lo i, ngā koe mingoi le ao, ku lunga la ko, pek fale ie ngaka la ko, muli lo le ao. And they travel and rested according to the command of the Lord. Kangaka umang e whawhanga o la ko wanganga. They are always being led by the Holy Spirit. Whenever the Holy Spirit say you move, you move. Whenever the Holy Spirit say you stop, you stop. If you live your life by the guidance, the direction of the Holy Spirit, you will arrive safely.
Ai a e whawhanga inga loa nganga I mea leanga o le ngei ola. Whainga kāianga e mū e kusa ma le whaasingo manga le hanganga pa i o le atu. Jets, I want you to stand on your feet tonight. Mai leo whai pese. Te alo fo le pole nei. Tau ana whai sau whai unga le mea lai te o lai. La tau fo ia lo whawhonga mai lunga o tupenga whailang. O te tau na whai sau whai unga I le o langa lai te o lai. Whai sau whai unga I le mea lai e te whawhanga ina I lo o langa. O oe le tangata whaola ina. A lai whawhanga meo le tino le nei. Wa maltu spa ia le ai se ma fai ona ia fia le atua. Pe a fa pe o lai fanga lo tino fa le tino. Ai vesi di mai tau be fa no fanga lo nganga o le tu spa ia o lo te talo. Surround yourself with people. Keep on forgiving people. Go to church. Si le o lima le atua le fiafine, e wai whaafonga le upa le atua. You know what you should kill. Le sila mea le ufa manatu mai le ngango le atua e tia. Le social media. Spending 2 or 3 hours in the social media is feeding the flesh, your sinful nature. E ia mea le social media e taua pe o launga mo pese. But not the things e lea iso na o ngā ia te oe. Ke le whai mea o ngā le social media ia tātou. Tau te loa information mo mea lai tutupu ai. I'm not saying it's sinful mena. I am saying that you're spending all your time on that and no time in the Word of God. It's dangerous. See Lord and say, Lord, I want to starve my sinful nature so that I get drawn into the things of the Spirit. Failo sa wai tala le atua, wa na te mala malama I mea ngai adu wailo kaimi. Na fai te mala malama, I le mea na ile o whanga o lo wanganga. Say, Lord, please forgive me, but tonight I made a decision to feed my spirit. Tonight I'm committing to studying your word, spending time in prayers, reading your word, committing to go to church, committing to cell groups. Wa mea ia whanga ilo wanganga. Fia fia ile atua. Hallelujah, Jesus. Afonga mala vai pese. O tau isi tangata that you should really think twice about your life. Why? Because you are ministering to the church every single Sunday. God knows everybody. He knows everybody. He knows every one of you. Pastors and elders. Imperative. Ano tātou lena mai e lewa ingo le kalesia e lena wa. Le kalesia uma wa tāpena tātou mo sitianga. E le ai sisi o koe koe whaia se excuse. If you don't go up in a rapture, it's your own fault. If I nag you to live your life according to God's ways, you should. And don't be mad at me because that's my job. I tell you, what a joy to see all my spiritual children in heaven.
Ya ka kia la isi kangaka o lo whafafonga mai le internet. O lo talanoa ya Otahuhu. If you don't make it to the rapture, it's not my fault. It's your fault. So see leo li mai le tu and say, Lord, I surrender my life to you. I will commit my life to feeding my spiritual life. By committing to the Bible, reading the Bible, by committing to your prayer life, surrounding yourself with godly people that will help you inspire your walk with the Lord. Cut out all the wrong friends. I surrender. I am surrounded by peace, realizing you're all that I need. I come to you, Holy God, placing my shame at the foot of your cross. I don't want to be the same, no. But Lord, I'm crying out your name. I surrender. For me, whenever I receive the word from the Lord, I say, Lord, I'm committed to it. So she take me for a 5 years of Fayunga. I said, Lord, I am sorry, but starting from today, I'm going to change. When the Lord told me the other day, Sepi, you need to commit your life to studying my word. I said, Lord, today I will study your word. I will consistently do it. When the Lord said, it's time for you to commit your life to prayer, I said, Lord, yes, sir, I'm going to commit my life to prayer. I don't pray because of being a pastor. I pray because I am a Christian. Find I will commit like I did, because I can't put words into your mouth. I cannot
make a commitment for you. You tell God what you're going to do. You tell him what you're going to do. Because I can't put words into your mouth that you cannot commit to. There woman faila wa tala le tua. Faila sa wa tala le tua. O to voye fa fonga mai le internet. Tell God what you're going to do. Because you cannot just continue on living like it is now. You need to change. You need to tell God, today I'm going to commit to reading your Bible, your word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There are many Christians in the world who are looking for the feeling nice, the feeling good. And yet it is a sacrifice to live for the Lord. The Lord took his cross. He carried his cross. He died on a cross. He was buried in a tomb. If the Lord Jesus walked that path, we are also expected to walk that path. I thank you, Jesus. I give you back all the glory and honor and praise. And now, Meuma, when you come to the Lord, when the rapture comes, what a joy it will be in heaven. You will forget all the pains that you had to go through. I give you all the glory and honor and praise. Blessed be the mighty name of Jesus. My hands were made to worship you. My hands were made to worship you. My heart, my King, it beats for you. Oh, land so true, I surrender to you. My life, I give you my life, I give you my own. Your touch, your kiss, your grace to me is deeper than my soul can see. My purpose is changed when I call out your name. My life, I give you my life, my own, my own. My past has been erased with just one touch from you. My clouds, my rain, my pain has changed. Your blood has made me new. So true. I surrender to you. My life, I give you my life, I give you my May the name of Jesus be glorified. Give you all the glory. Give you all the honor. Give you all the praise. Name of Jesus. Thank you, dear Holy Spirit, for your help. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Hallelujah. And God's people will shout.